Trai. Ni pilihan Sophi fi siya kini ka session ka Bantei, siya kini ka season ka Bantei, ka bangingi ay kateng ka home session. But pinom ita yang ni iabon ki nong yalam jing right ni ibon ki bayalam ki ba don ka jing shakri. But ngin le kini ki sessions but ngakwa ban pilihan Sophi baru ki berang kini kapon ni don ki ba judan pengi ka praise and worship team but ni dan ipapa aka ni ano impostor Bantei bagi para kita so aku apa ngan penis ko ni dan i Bantei hang ni hi yes ni dan ba boy Ben ni dan Hame ni mga ni dan Yaya Azariah ni dan Issak ni dan papa. But niya keren about worship, niya keren about praise and worship, niya keren. Shibon ki hakani ka por lambat ka jing mani lambat ka jing ro. U Trai, amen. Amen. Di nga trabe niya sedang mga kaban niya buti shwai kani ka por kasang ti ka jong. Even though niya ada brahnik but I bingin niya buti dia mat ka jong but hari niya sedang mat ka jing kali. Then we can go on with worship. Yeah? Papa, muffins now. Try. Aingo imego pa. Niga por bangyo banle niga recording. Yaga bangyo banle niga home session. Aingo imego pa. Minyalam ngi siba khoj. Sla ngi try le kabor jago. Do ngi namla the try le lam ngi do sip ndap ngi do sip. Sla ngi do sip jago try. Tim sla jago try kai boring. Rap ngi go try. We brok bi snong and dwai ngi go khu yaki. Har te jingsuk amen. Jingkali ka nyngkong ka jong. Ini baru ni ka jaga since ni adan ka worship team mo. Nakam slam. Ke shisha haka po puji su bangin mani kamunsin ka jing shisha. Kumno pi implement nga aban ang nagakatian parang kumno pi penon kam ya kataka linong ni kataka dekot ka jing ka jong pi marmet. In mani kamunsin mga jing shisha. Kalau punta ba ni ay jingero so kam da date hande kata ka bangin sule Kaya bakin jado. Kenjado na ni ka sule ta karukom inde ke ka bangin angin ana do ka do no mal try kwa e do no e kawai ka bangin ay ko mo abel wan ay ka to ka jingknya am ay ka ba hatam ne ka tay niya ay ko hatam Marba shwai kata mo jisu Finamani show U Blei for Jerusalem ni ham lulo. Try wong abiang enough of everything, enough of religion. Marba hati ulom ro de jingle niam ni. Jerusalem ro de jingle niam ni try wong athat ke jingle niam. Athat ke de jingle le ro kom jong pi. Ti wong ba Jesu wong tagi no mani kapor kapoy ba kalong menta. Pag tagi no mani ko shisha ki mani se shisha. Ba Kidi kung kita ngejet beriu tu, Jisu am tahu dan mani Tapi kita try because God is spirit am boleh do musim nagrang na aban siya mani haka bekerja doa. Tada mapindah berkom, pindah berkom kini lagi nak mani. Kedua kata doa. Tapi kita try musim kerja apa boleh pediang ni kata yes, sebab kita. Mau aja semua lah. Semua tenar kan mana Jisu. Okay, mani Jisu kador tam sudah berkom dan kador na. Kador na. Yes, Isaac the worshipper tu Isaac. Yes, he's a good boy. He's a Jesus boy. Tak? Semua bisa. Kaji mana? Ay kerja Blei kong Blei wat ikinong mani ba mani yung kumensi ba isya. Kawai kat kum ka kaji sutu ko jang kat benta ko long ba. Kemudian kujungi kadi kan bandingkong kayak kadi ban batch shop try kemudian kese mar kemudian kujungi lesini kidan kidla si kila bandan ya ki jong kadi ka perthai dai first kemudian kadi ban batch try but kebaar ide ban ai kemudian jing mani ke basisha kembali la keren mentan ke basisha ke bolong truthful ke ba kemudian kono kujing asap kemudian kono kujing jing pendat rukam ke David ke balong shisha khwat jong Blei baru Blei pediang Sophi ke jing mani kan ke jing mani ke jongi kan
kêu sự khét cái jong bleng ngin kan cái đi bên long cái shisha but nantaru cái gì mani cái đi bên long min mani U Trai cái mesin cái shisha ila ban I cái first worship cái bang I hak tin cái jong bleng na cái Genesis R4 bau blei bau Abraham ulit ban kêu sự lom man mani hang tu ngi Isai cái mesin cái bau Abraham udah ni cái mesin cái shisha ta cái long ba kongo but upun kongo tin cái jong blei but umit yo tau khun bo bleu la khu udan tang tau we khun bo la ap de kistam ma spa snam la ap ban yo tau khun dai ble u Abraham upin I kata ka mensin ka wasisha khmat ke jong blei o Abraham o ko upin I kata ka jingmane ka wasisha ka blei wala bleu la khu tau khun bo la ap slam ka taru ndrei wala ka taru I upin I ka jing shisha ka jing ka jong ka jing shisha ka jing ka jong U Blei bawan what happening dan tang tawi khun U Blei Iaroh ndai wana kata ulah kloi ban le ai kata ka jing mani how tau lom maru ong ki sekri jo up mangabot khun le ban mani tengi I ba kata kan kata dok not ka shisha ka bangin mani what happening ka jing mani shisha ka ba ngikilat no nginum kilat no yo nong kurku ndai kan mau yo nong kurku jongi but ngiklat I kijing kurku ikan mau yo nong kurku kata kat kung jingsuk yang thing U Blei ni ba in money U daga mensim ko bisha ha ni ben money U hata ka mensim ni sha ma ba dei mo U ba ai kata mensim ni u thal ni kata ka do ha ka ni ka do ni no in money U dei u kwa ba ni in long khoi in ai U shu kata ka jing money ka bisha hadu kata bo I kata ka jinglang khoi ta bo jingi ai imta baro ma I baro ta kan wan kanu concert shula adu kat no ka bensim jingi ka kwa kin le pai U ta nong rai Bantei ai bekat mangi lita mangi bala tha U Blei yangi U Blei hu ai lat yangi de UAP ben mani U imdan kam bensim ka ni ka jing mani imdan kam bensim ai ki bri ki le cha ka por the ki sir da tao nong rai pai ban sab tu nong rai perkat ni le ni yo ai kat no ni di ban mani shisha U da ka min se ba shisha da kat no ni di ban mani shisha Islam. Jadi kita ngi sekri U Blei bala bro nong kerku nong penim nong perkia. Nio ika sur nio ika jingnang nio ika jingla ika talents bro de ika U Blei. Ka kti U Blei ka ong ma na ka we chronicle mo ba mo Issak kundai khat ke ba khat sao ka ong ba khat san ka ong ba naming yo iki ba chaming ai iki no kali kata naming yo iki ba chaming ai kata iki ba kali ta tu ngirwa de jingwa ba amnan ka bum la Amdan ka bamla baru blei jongi 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 baru blei jongi Amdan ka bamla baru blei jongi Amdan ka bamla baru blei jongi
dan shisha kata kabamla berubah ubah pipi syakri ubah ngingi syakri ubah ngingi benkerau yang penting namar kerteng ke jong kalau kata kerteng ke bah halor ki kerteng baro ulang ta U Blei halor ki Blei baro but lada ula aman pen yu tau bayap lada ula aman pen yu Lazarus nak jingtap ke jong lada ula aman pen pen kita ke mama lada ula ban pen yang pi ne ula ban pen yang pi ka tu ka jaka ba pi dan menta ba pi dang la ban ba pi dang la ban ring ba pen her ban siam kata kari ko ibang jo haman ka por ba gidang la ban ring ba pen her ban siam kata kari ko ni ki ba U Blei ula ai bhai lada pi pang ro ko atay kyrmen ni pi ke si ba dan ka bam la bu jisu Amran ka bam la abru Blei ngingi dan hangni kumni kamde namar ka jingle ka jongi wa kamde shisha ka jingle ka jongi bingi la abran ha kini ka jaka hande ka jingle ka jongu ni baro hangi dan ba ka testimony ka ba ka ebu jisu lale ka jom ka jongi but ngingi yo itai kini ko ba ka ta ka de ka kamba ka ba ulale tang ko ba ka tari ba ni baro ni de hangi ba ni yang ko gisaki ya ka ta ka kam ka ba ulale Kajam kajong ingidan bapang ngidan kiba gibon ke niwan Henry Pat niwan shu ba open kala usta open kya open kala si saya kata kajam kajong ni ba ngayet bula bende kata kajam kajong pi namar omran si saya kata kabamla baru Blei ubani syakri amen Amdan kabamla baru Blei jongi Amdan kabamla baru Blei jongi Amdan kabamla baru Blei jongi Hello Thai baru Blei jongi Amdan kabamla baru Blei jongi Amdan kabamla baru Blei jongi Try one balong try halor gadong balong Hatudan kabamla batnya Hatudan kabamla batnya Try one kiki kabamla ubrim lagi bala Blei Rintawan untuk kyrmen kipang fitom pikro pikerdo lagi cewek joki pitom pijenjang untuk kyrmen mau try pikelai lagi susi joki kyrmen berpun kelai lagi jiyam jiki try jiki ulang ada ulang berkat lagi duri apa sah berkat lagi jiki joki firo alya ini lagi jiki alya lagi jiki joki kita lagi bteng kumar kini kau baro Amdan kabamla baru Blei jongi Amdan kabamla baru Blei jongi Amdan kabamla baru Blei jongi
Jesus. Waktu yang kejam aku Allah, marah kiasin dia mutli leplau Jesus long Christ. Ampat ikibi kerpeng, ampat ikibi pakilai, terlalu Jesus bagi syakri. Hallelujah, you Lord, praise the Lord. Cisha you pak ngin syakri, you pak ngin bagi Jesus. You pak ngin ai kini kerja roh, you pak ngin dia, you bagi Jesus. Hakapor ba lipet niya kaktin ko dyan ublay. Niyo ibuan ki kamba ki ba ule. Nado yu Lazarus. Nado ya ka brio ka ba klim. Nado ya ubarti miyo sa mga na. Ki taray ka jingsngewnguh ka ba kisngewnguh sa kapor. Ubrio ba khamla ban ya ubrio ba khamla ban yang hagajingang ko jong Jesus yang kinti kameri ki kameri kaba pensle yu Jesus kay try ka ja ko kamera ka baro ka pensle yu kato ka presence ka berana kato ka kamera baro ki shupet ya ka pensle dia try kadang hapok jangka. Aku buat baka pensle, aku buat baka mani yu Jesus. Por baka Mary ka pensle yu Jesus. Na iya ka dor ka Jesus bupe ka. Panyam nakata ka khmatan ka bas ubang. Nakata ka khmat ka bas iya. Buong yu siman nang to ba me do malawan. Me tangbang ay umasay jadong ay. Ni nega brio menta kathe in company kanya ro iki chat junga de yu khri junka U Trai shade u pet ami ka ba sa ani tagatai ke la bas plat u jisuem do su bah plat bani I ya kata ka brio iki sutu kata judas o de ga ni la ban ai no iki beduk jisu iki beduk yo malagasni de fio inga mo tamanta mar ni gabriel kale iki belum prophetic te mar kelawan lupa ya kebakan pensle yu jisu mar katip bahadin bo jisu yap am dan nom pensle yo tadi kita bala jisu yap ashta kerki gamet ki jo bagum tagi kintai klem yo wat pensle gamet jo da kata ki ubi ada dalam ipat ro mo Iklan pak yo an kiwan sebelum jingter ki yo jisu da mi pa ki ora ki bi lagi jisle da ki bi apa sle no jisu da mi pa ternyata Mary dapat ya kata am fin Iaroh na bastang na rapor bala khay jisu am da light di ki chingai accept anda ka mer pa ki bi kata ikla de long prophetic lupa pa kalau lupa ka bi ya ka bala penbenayu jisu muslim penbenayu jisu kumuta orang baling do kamera kerani kata bagi cibi kerani cinya macam. Jadi kita mungkin U Blei kami simla secara kat. Jadi kita kini keberi kesuatu. Maka le kata ada kata ka jiben pau masih mukoi. Jadi kita jisu udah kemana ya ini juga juga. Udah angru bal ada yang apa yang gospel sini doang dia kena berkata itu. Udah appreciate pada kita. Ternyata kita kena beri kata no itu kaji ubi baru kada yang ini Bantei nak kada no kaji baru ini terakhir. Kada kata kaji mana? Beri itu kaji ruai dia kena beri kuan mana itu jisu. Kamani dia kata kaji kaji juga nama baru kada no juga kaji lagi. Kata no itu kaji baru. Kelam kanci kada juga kata kaji ubi maka berambah. Tapi kata baru kalau play kada no kada
lawan pelit untuk kio dabi alabastar Bantei mau jisu berselai tu. Kalau kata ala dangi pelit kat onor kecam ni. Try untuk kita ni, I like it. Kayak try. Nampak yang ada jisu wah ini pang jisu. Dia kan marry yo, payah kecil. Ako aman kali sa kuwi kajing kali berkata kadai. Kayak try kat kum ka jingmut kajing kat kum kajing sumpuk kajing. Kata kajing mani ka bakraw tama ka Bible. Kajing mani ka bakraw tama. The greatest form of worship. The greatest form of worship kadai ka bangi petlina ya dia. U Blei sacrificial love ma. Maru jisu hiyam gula penteli shwela dia nam ta jani. Bu jam. Tadi kita mesti nanya shwela dia belum merangkap U Blei nama bu jam. Ushim ya kan jeng lamra aku kedua jumpa. Bawa pada dia dua kata. Tentang jisu le kata mau ubah kau le kata. Kata yang ini rumah. Penteli le dia. Biar nak anak kerdan ke jongi. Atau na jongi kata ka jingsngewnguh Hame ke jongi. Yang abang ini biar nak asyik level ke siapa atam. Yang abang ini penteli ya dia mau perit dia. Yang abang ini ring marau ya dia. Kita men worship kita mani U Trai. Tang bang ya ban ring marau no ya kata ke jongi. Kamu tahu Trai kan. Kita. Mungkin mama tu si sen ngasang. Kemana ngasang berfisha po. Ba ngong ifiba. Teng mengikum ki bayang ba ikum ki nong mani. Ngidi ban kin mau kini pego ngidi ban mani kum Moses. Ang kum aren. Namar ngipetnya ke Bible. Hakapor ba Moses sudah ulung. Barakapor ba kibriyo kinong Israel kidang up. Udiu aren ubayarap iki tu kinong Israel ban tau U Blei tau. Udiu aren ubayarap ya kini kinong Israel ban tau ini U Blei. Barakapor ba Moses uwan ba di kata ukam selalu penat. Namar ba kini ban up shisha. But teng nga susu ikanik way ba mengi ngide ban mani kum Moses namar Moses udan shisha kata ka presence ka jong Blei. Uklem bin satisfy ne uklem bin ai ki kata ka ba kibriu ki dan kam ni kibriu ki ba wat ha to ko por Henry wat sure kata ka khamat ka jong Blei. Kumu aren pat banyak ka ba sngap U Blei. Banyak ka ba up ya kata ka ketian U Blei ban up ya kata ka jingalam ka jong U Blei upet nya iki breu ba usap nya iki breu ba uyarap pen man iki ban tau ini we pa U Blei bikila ban yo i ba teng mengi kum ka prisonership team ni we don't like more but alright we don't like keeping ourselves in a comfortable position. Namar bading ibu comfortable position yala jang inam nak ban guru. So and ni ngalak ban ba kum katin hi ngim dei ki bri ki ba ben skom hai ki brio. Namar ba teng ki bri ki shujet ki jingrai mo ban ngin right prisoner nak dikini hendai but it's just a song ba shu no kawan kasupin long no iki brio ban sngong bu men sim bakhuj udan Henry undan kamain ke jong ki ka ba perkhat bu men sim jong U Blei udan namar ba ngirwai ka to jingwai ka ba ki kwa. That's why dangi mani kum aran ubale dangi mani kum aran uboshpin kum hai ki brio ni namla ban po shisha ta ka cat ka jong bingila ban IT lot yala di since it's the greatest form of worship. So we have to be more like Moses. Ban shisha kata ka dap ka jong ban wa shisha ka khamat ka jong. Ka ka ba ki brio ki wat andre ka khamat ka jong. And maybe that's the reason Blei cut you David group his own heart. Ka donot ka jong uhi. Namar ula ban le ya ka pop ka ba
hek tam ulak ban kelim ulak ban he was an adulterer And a murderer. and a murderer. But through it all, U Blei udang caught he budi udonot jong u namar he never hid anything. Uklam buri iru U Blei. Open yap U Blei ru ulet chajan jong u beruang. He did anything ru. He never uklam mare nakataka presence ke jong. Instead uang watch him no nanga uni mensimu jong me. So kata kali koi. Okay, kendera mah. Kau fi ang worship should not please somebody, anyone. Kau itu kamde bel please singi. Ibe bel sutu ba. And song is not a worship. Kejirua kita tang, it's just a vehicle and lead to the destination. Ni kebangi kuat ban poi, kelak ban go deep into His presence. Kane kuat ban poi siya kata ka realm of worship. So kejirua kaya raping kita mungkin poi siya tahan dek kamde kejing mani hi kedai baik kepa. Iklat nak ila dia, ni pengkau U Trai, ni mani U Trai. Bari tip kumba Blei tahu ki brio ngais kam kawai nak kadang tahu ni bagi long kita kinong mani nama wei nong tahu Blei tahu mani ula fail nak kajing mani tahu jing tahu Blei ula tahu ban mani ula fail nak but let's say kalau mani kadang perkat ya benefit jong la jong perkat ya kajing mentoy ne perkat ban plus ngobhai la dia mah let's say kini nak kata kadang ba kadang kita kadang ibu perkat ila dia ibu sorong perkat ba un kieu bon kene wat ya ka cakap ka ba Blei song kadang ke jing sorong hi te hot kamde ban perso bhai yanu kawai na kadang ka ba Blei tahu ni ki bre wang scam tahu ni bangin mani yo namar ni tip ba wei u jing tahu ba Blei la tahu la fail ha jing mani let's say kadang kawai kadang ba ka ba perlong yo kadang ba perkat ya kajing mentoy la jong perkat ban perso bhai le di amar wadon perkat ban kini no ya kajaka ka jong Blei ru perkat ya ka perkat ban perso bhai le di ndrei kajing mani kamde kata kamde ka perso bhai no ru dai ta kawai kajing mani ka long ban perso bhai Blei but hoi kumbangi la I pastor rong pentli le di kawai ka poi mani kong long ban pentli le di ka ba ban klat no ila di ru ban klat klat we ba pilong klat ke ba pilong re ban pe ye kajing kha ba jong try but ban mani ke ji khoi ke jong but kajing mani hi kadi ban perso bha nyngkong ka donor ke jong Blei wat ngin dei ban kemen ba ibre ki so tanat ka prisonership le ngi ban kemen ba kajing mani ka pen kala ka donor ke joki bakin mani U Trai kam dei ban long tang ka ban perso tanat ke skot dei ka pen kala ka donor ke jongi kata ka donor ke jongi ka long ban mani U Trai ban ibu try long bakra ke bar bat amdan show nalor jong ta kita kumbala ong Hame ma ba ta ka ba Lucifer yo ba mani jisu ta udo ya kata ngapai ta kumlu Lucifer mo show mani jisu tipo ka ba mani am atai mo mani kumbangi mani ta Hele kapoi no kata ka jingsngewnguh kata ka jingsarong hiba wa long Blei wa ham no kata hele ipete ke iba mo donam Blei ushim ne kata tan ai no sngi te ni di bendo puntalang ni pat berpoi sya kata ka jingsarong kam dei bendo kata hapo sngi dei hapo sngi di bendo ta ko ke iba ni di ben mani be yo di ben mani be yo nama Blei ke dei ba ai ngi kadi ba shisha hi ai ngano ibi kumbang ong mane kadi bangi yo ai da perkat ka ba yo ai ni msi ai kadi bo Blei usir ta ni yo ai kanu ni la ben express dai kadi jing e jong shu kira boy ya ke ka bangi yo ai ni kam sngi ke shisha kam pensteni ke ka bangi yo ai hi ka ben sabeiro kani ka jing yo ai am kam dei da ka bakai kani ka dei bo Blei hi usir ta jing kam dei ka ba ile kai ne long
Ngiyo ikaning chubur as kandang Ngiyo ikaning pendang kam de ikaning jing mani. Namar kani jing mani hi kaya rami ni syakata kalinti ko besisya. Syakata kalinti he ibang inyo kendu yu. Kaptami akan mensing inyo syakri bah yu inyo express bah. Ya kata ka jing e kunjung kata ka jing mani bagi di penasyo. Try kong event babun ni yo tama ni hab de ban pinang kap de kata ru babun ba kibrio abang i trau la aje kan ya bagi mani u try de ki babun pada ki isdang na bakin mani u try ki kot pada ka mani ka Bantei nomor bun kibrio bagi yo ni ki kembe bakam long i ete bun ni ba Iaroh U Trai the money U Trai mo si on darwa naga Bantei jong trai ni sngo be bakam dondor de kene ka bakin chador ken inde da ka bakin jam sim ka dek dondor pa de bon pat ki breu ka bakim i kiting namar ba yo kam long i na future jong ki inde berkata katalan ka baula ai usim ko ba ong boy ne ba usim na ulusifa ai ni te bat baru ni dan na laga jong katalan bat hawi breu la dan ngim la pan ru inde yakti bangin thap kadan kata kowe la ngin le ta kum ni kila sawa kata te kade bo tra bla da bu pa ni be bat kata ka banging dan ina pelan ekai ba ke ko bangi yo ru inde te ta bangin ong ba au trai ai ngang ni bangan mani u trai inde an perkat ba ngam yo i wat perkat kata te ka ban ba pinum yo i namar u trai u ai ka dan be ka plan ka Bantei ni be ta ka dau kani ke de ba kren ka Bantei ki samla baro ki samla ki badang samla ki belakang baru aba pidan dia U Trai aba pimani U Trai yes kyrmen mani U Trai aba pimani ba ka Bantei de naikro whenever many ang ba kegi bingi yo tingi pinstingi but ni pet shisha ba hakapar ba u kegi bu lucifer udan nganget ngat ya kani ko ba lucifer ubishni ya kani ko namar ba kegi ka bu lucifer ule ru ngir gile te teng gidan itu jik sarok teng bu lucifer udan but namar itai jik sarong bu lucifer udan bu pa abang ka U Blei open how la yo imagine mengili ting yo ya kani ka jing yo ya kani ka la bengin mani bengin sakri yo wala da kata ru teng gidan ini jik sarong benang di manga hindi pa U Blei udan kata ka jing isne ka ba kraw hado kata udang kuati ini udang kuat banyak semua kata kasur ini udang kuat hi banang ko na kuat ya pi findam pi findam right le hado kata bun penhap ini le hado kata bun be no ini tu nak kata ka presence ka jong udang pediang hi ini and kata ka di kawai na ki ibu lucifer ubishmi ba ini namar kata uwan ru banyale ba namar ba uyo ngingi yo kata kala ka iki ba uklam jo Tungin kletno nyaladi Memau ya U Trai in Azariah Tungin kletno nyaladi Memau ya U Trai in Azariah Let's forget ourselves. Let's forget about ourselves and magnify His name and worship Him. Let's forget
Jesus Christ, my Lord. Tinggal apa isya kaba why not baca kaba kod nak aja kini ke worship session ke jangi bat ke home session ke jangi ke bangi ngi ai kerteng ba ngets kam hi barok le ma jing ke ku lingba ki jing kran ki jangi lingba ki jing pusan ki jangi tin ke jong hakani ke session ke baret ke bangi ngi ai but ngets kam hi laya mani lang bat ni shakri lang kerteng ke jong jisu but lada firan ki jingkli ki ba fi ko ngin chuba khilaban kili ha ka comment section ka ba fi khilaban yu hapo khilaban tho ki jingkli ki jong phi bini laban juba pat ha ko wai pat ka episode jong ka ni ka home session ka jong hi te tang kata i ko ban inya dwai shabing in pin ko shabing in pin wai but aku angin baru ingin nyali ban aingo, but hadian kata aku di Azariah in kerkupen wai hadian ke jingwai aingo ke jangi baru. Hallelujah, try and money, and you're all like the Johnny, Hallelujah, Paul, look at that, Jesus, when you're money and you'll play with him, but you should name the player to drive, zero Germany, Hallelujah, money. Any money, and you're in Ade mentang mau juga di hotel dia ciro cimani. Itu dah kami itu orang cimani itu jis. Kur lah, ya baru kita snap ni por baru lagi kita skor baru kita mani lang. Itu kui wait itu jis. Amen. Lagu ay not ay jiba balik bajing ko discourse na bajing slot Hame ko kinilay wisho sa kami na matasya kyrmen kita cumi lalu matasya bam chukod babam chukod amen. Amen. Masih Roy try. Amen.